E a fua mai maunga le manui o se nuu. E a fua e ona tātou si i le pi inga man whaafutai nei fo i asa fau. Ai o si mai a whaafonga. I se tautua whaopopole nei alau Samoa Entertainment TV mai e pia ma na Atamua. O le whamaninonga le fionga le whailau tusi o le whono, le sunga sa Atama, le atisa. E tali whaatasi e tuai ma le tusi a le taitai whono ta valeafi, a le malo le sunga sa o le titi, ma Eva, Pithem va ai, o le aso sfulu iwa iuni, lua o lua lima. Na ia tusi il whailau tusi o le palemene a Samoa le sunga le atisa ui time tala. E toi whaafo iane ta avale le malo, lo wha o ngai le whongawhetalai, man sui whongawhetalai o le palemene. Talu ua whaata apel palemene ma ua uma fo il taimi ntapulaa e ta tauna whaafo iane ai ta avale. I laloa ia inga mtanga luenga o tupe male ngā whono le malo o tausili o lua lima, o ile pepa lufu tolu al kapeneta o iuni sultasilo o lua lima, o ta ua il toi whaafo iane o ta avale, ale whongawhetalai, ma le sui whongawhetalai le umai o le vaiaso talu ona whaata apel palemene. Peita ina tali manino le whongawhetalai pali ili o ta eumaspau. O le vaenga valo le regulation compliance o le pulenga o tupe mo ta avale le malo, o aia inga o le lua o ta silima, o tu la fono na o lo whaia ilalo le Public Finance Management Act lua o otasi, o lo wha mawina ai le avatu o ta avale le malo i tangata o mia to fingo le malo, i le regulation numele tolu e au fia i sui o le fono sui to fia, o le whaamsino silim whaamsino, whaatasiai ma le whongawhetalai ma le sui whongawhetalai. E pe ona ta ua le tulafono al palemene ma toe whaamanino e tulafono tu mawal mota. O ta ua foi le whongwhetalai i lana tusi lava le te fono o le fono ata avale le malo. E soli tulafono lo mana onga na avatu e whaafo ia neai ta avale o atofa mo le whongwhetalai ma le sui fa whongawhetalai. E whaawau lava ia to finga whaatasiai ma ta avale se ia to fia le isi malo fau. Sau nol fai pula le tu malolo to fanga le fionga fia me na o mi mata afa. O taita ia le malo tau sili ta iminei. Sa vea lava la tau ma fai pule. O le vang fa upu fai le fa tutu le tu sa ma utasi po le fas se ia le aso na fa ta ape ai le pale mene. O le tali le fionga fia me na ua fasilingia ila no felo ingam tu stala le vaya sonei. Ile tulanga o ia isi fai pule sa ila loran kapeneta a o le i fa ta ape le pale mene. E ese mai le to ono ila tau lea na fa tete a ese ma le vanga fa upu fai le fas. Ole nā mea ia, mātou te le oiloa, awa i le taimia lea le i whata apea le palemene, le manino al tulafono, o atonu o le pāti na whai, e le a awhia ai i le tofi o le whaipule, ma le pāti le tauai, e o mai ala i le aso na whata apea le palemene, o mātou wa o sui o le fast. Le lau whata ape, le o mātou whāwau, sui o i tu malo, au le kabineta. Ai nisi o tala. Ua whaalawa i tele mai ei nei le official whalau tusi o le whono a wau fai tu la whono. Le whaasalaunga, i le whasilingia pēa o le whaawau o tō whinga o le whongawhetalai ma le sui whongawhetalai o le whono a wau fai tu la whono. O tā ua le whaamtalanga whaalawa i tele le mo le si le fia ua mai e ona whaamalamalama e le fionga le whongawhetalai a ieinga o le tu la whono pulem tu la ngaloa ia o le whono a wau fai tu la whono a whewesala wano sfulu. O lo oia iai wha tu la whono le whaawawina o lato finga ma le sui whongawhetalai i le mai a whaata ape ai o se palemene. O ia inga e au fia whaata siai ma tutongi ma isi whaamanuianga e au fia ai ma ta avale ale malo o lo o whaongaina. E ui lea ai o lo o whaasalalawina whaalawa i tele pea e whaape o le tauteunga o le tulafono whaatontonu o pulenga o tupe ale malo o lua o lua wha ma le malianga ale malo o tausilu o lua lima o lo o tapu mai ai lea whaawawina peitai. E le ise malo si anga o se malienga, po o le tulafono whaatontonu, e whaalea o ngā ina ia inga o se tulafono, o lo o wha o ngā ina pea i totonu o Samoa. E iai fo i se whaasalalau ngā le newspaper o le Samoa Observer, o lo mia i se tusi ale mta ngā luenga o tupe o lo o wha vai lea lava tulafono whaatontonu, ma lea malienga e au ngā lava li nei mta upu. Peitai, o ia vaenga umai, lea mawhai ona sili atu, se malosi na i lo le tulafono, o pule matulanga alo ia o le fono au fai tula fono ta siva ono o lo o ai le fa ton fulau o tonu o le nei mata upu e malosi ai inga o le tula fono pule matulanga alo ia o le fono au fai tula fono a feiva sala onu sfulu na pasia le palemene e sili atu na ilo le tula fono fa tontolu male malienga o lo o ta ua e pe ona fa manino mai ai le fionga le fai lau tusi o le fono au fai tula fono
e sunga sa tama le atisa ui time tala. O le ave o tala le leia tol tatu tunu u la a fea ai Samoa whaafosei. E le meli la upase se le aso sa nei. E pe on sa no le fionga mua au sa fiona wili o le pule whaatonu le Samoa Global Shipping. E le i fufuaina le a fea o Samoa e le meli la upase se le rikata. Ai, wale o i Amerika Samoa, ai o mai i Samoa e ui ina ele o lisia Samoa, ila lata umalanga mai lea i le Pasifika. O wa ameli la upase se ia o lava i le ta ilima tausanga o whaatatia ala tau fufuanga mō malanga i se atunu. Sa tele ina uia le taulanga wa au matautu i tausanga utua na i le rigata. Mai ele te ite i lava afea Samoa pe on saunoa mo au sa. Ona o le lei ul whalaulo ina ul tātou tunu. Matala a ave atu fu o isi meri olo o uia le taulanga wa ai matautu. Paule si whale tonu len tupu le meri la upase se taloi nei a le Samoa Global Shipping. O le lema whai ai, o na tuu la na uta o pailate lau papa, lea sa whapea e tuu i Samoa. Talu, sa le itapena le vaenga o le quarantine po le biosecurity, i masini e whaatama i ai to e ngota ota whapena mai le waa. Ma misi e foi le nā tupe maua a Samoa. O le aso sa nei e taunu ai le mele le rigata maalu ai tā whaonga o anga masani, matu, i le whaatalofa ma le tali malo le lei lunga o le wafu. Whaaftai i le tapo inga whaaftai i te talo, ta tonu whaamlieina lau whaafunganga i nei fo i tūlama le nei aso, tātou tue whewra i le aso atai au. O nanga lawal nei, whai pēa lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa.